Bamwe abantu abutwagambaho nabo abarimu Robert Kakuru, director w'ekitongole ekya Kick Corruption Out of Uganda KICU, yayoreka ngu oku budgeti yashomwa kwaba kuri kurungi kandi kurukworeka ebigavumenti egenderire kushikiriza ebirukucengwa abanya-Uganda. ATMs ekyatushemeza omu priorities itwe kunuya twashemererwa number 1 ATM nebikwatirine n'obuhingi n'oburisa n'obujubi agro business ninga agriculture aho mponi itwe kuna barahinga abarahinge mondi itwa abarahinge bituzi abaragira ki yayereka ngo haza kubaho ne sente eziraza kutandika kuboneka abahingi batandika kutunga za loans z'ahamagoba make kandi harimo tweta muri tourism itwe kunu Kigezi twashemererwa habwa ejoti habo kwa Kigezi kunuya it is a tourism sub-region. Ogu yayoreka nkoku enshonga eziby'obwiga bw'omunsi ekyanga ekya Kigezi kunikija kuganyurwa mu munonga okukyera munonga ahabwo kuba kine obutare iron ore baza omucha manufacturing ninga minerals yagamba obutare bwitu bwa kunu bwa Kigezi yagamba hano kiba Kabale oburarimwe hano ari butara ari buhara asera yagamba hari Rubanda obutare buraruga Kisoro Kanungu n'ahandi kandi yasha yatwereka ngo na Kiruhura nayo hariyo butare mu Western Uganda cyereka ngo factories nebiraza kukorwa omugeji budget itwe abantu bakunuya bakigeze omu agriculture omu tourism omu bya minerals aho turagoberamo. Kakuru yashaba abanya-Uganda kwejumbira omu by'obuhingi ebirimo ekibaro ekikire baba bari abo kuganyirwa omumbalirireje akunda hinge nyuma yenju yanje ninge seri yitu akarasa kundetere sente nanye kashwa nkaryaho ninga kabana banje barakora nenshi onyame otagona osimuke orengu wakora wagire ki watomushaho kandi wagira neki wabasa okutomunda yawe nicho budget eramanyiza. Ondijo muhangu w'ebyembalirira Saison Mwebaze kuruga omugaidi consultancy yayoreka okwongera esente by'obuhingi kunikija kwera abantu abari omumeremeji kutunguka omumikorere yabo. Ezi 2.26 trillion ezibata mu by'obuhingi ziri omukugira ngo batungure ninga shi government etungure service delivery omu by'obuhingi extension workers kutuha embibo nungi kimayisa ngo naro neza kubona yakasente kukorera embibo nungi ekyo kurebera nka Kigezi naro nitwinge mondi in short naro shimubone tuhereza emondi ezembi bari kwasa kurahuka ninga shigumire mbera y'ubwiri ekya kabiri abalisa Kigezi twine balisa bingi especially abalisa bende batwine ibindi kizibu cy'imibazi y'ebicupuri. Mwebaze yayoreka okushemererwa ahabwo kuba entebe kanisa yo kushariraho abarukwenda kuta esente omuriza hotel zamani agumize nguni kija kutungura ombyo burambuzi yo mwihanga. Ekina sima munonga ahali hotel industry nareba Minister Musasi yashoboreje kandi yashoboreje ngo wija ori mu bibasente kandi bariko twabeta azuri kurugahero oyine miliyoni 10 za dola government ne kwa waiver ningashi omushoro nibakucendereza ngene nibakwa ka period ka grace period ningashi nibakwamo nibakubwire ngo goreka kushafura umushoro abanza wabizo miliyoni 10 zachi za dola omu mahoteli nibageta arakijari mwesha mahoteli yara mahango munonga. Ogu yayoreka ngu ekyamuteganisa nembalirireji okushanga ngu esente ezimwe enyingi neziza kwera omukushashura amabanja geihanga kwine 84 trillion.4 konga over we are as at our disposal it is 50.6 trillion, meaning that another 49 trillion niza kuzo mudomo financing the debt nichimanyisa ngo amabasha tika ndicho government jo mushanga kutwara amabasha gamwe gakaribo mu government zenyuma konga government eyikubeine obujunanizibwa ningo muzire obujunanizibwa no shafuli baje umwana wari kubazireki aliri embaliriro ensyana ija kutandika kutekwa omunkora kibanza kyo kwa mushanju omwaka ogw'2026 gasha kwa Job n'amanya Apuli omuri Kabale.